içinde testiyar bolup kızlardı karagay başlagan kez eкен. Ошондуктан ушул темага айтам деп атам. Мен бул тамаша анда үмөткө көңүл буралы. Үмөт. Gönül teşi ortasın, tuğuyruktan alışır, teşiğinden ötközüp, sekiz kılıp sallışır, dizgen çügü ortasın, yeteri de kazışır, kızım koyup çıkarır, şu gönlüm sallışır, kanday bulut bunun de, kandı batar bunu de, kalbir özü tam kaldı, yemme kızı bastaldı, cirman bargınlar de, cirman gelgin berri de, aman ben benden kutu beni, arkalarga barıştı, sırgak benden çuvaktı, betiler alıp kallıştı, başta bergin kannadı, manaska bayta sallıştı, taburgan çügü jarrabay, aykı turgan at bolur, kosa çava degenge, mınnusundan kalgan söz, osmanga çügü vırgıdı, tegerenip karrası, tepsepeti yazdası, çügülürün karrası, kaykırıktı sallısı, kızıga mindi battısı, şu gönlü öyle vırgıdı, hongun çügü kuteli, kutubu yallı koluna, bizden çügü bundeli, atma kolu alma ben, kımmalanlı kolturup, şimdi bazı vakti, çimmirilli vavvalar, topçu göğü çırdeli, kırdı başlı çiğinden, bana kaçtı beyinden, unna kızı başkalı, bir vardı bir getir, hadi düştü ortağa, arısın gerre bolturup, tam oyun gerden nalleter, çukanı gerden söpürep, canındaki çukuğu, çukulurra koyuşup, yetmey kaldım bunun der. Ölçüsü var dayaklı kalısı var hep koyurum, dede de genç erkinler gezelim berep koyuşup. Kızıl güğün bolgunca kızığına batıştı, oşo kızığı bacığı batıştı. Harcıdan oy bu traverten kiye kalıştı. Güğün girip gün batı verdim, bari caylan üvetten gide katkanda ciğerden cücücar ciğerken durun çaçkanda. Ordoşular çoğulu ordu vatma konuşup karkıttan için toyuşup tayga batağılışıp kazanga salıp koyuşup. Arısı var başka barbarı çok oldurup başlamak bulup kalganda, karkırıp süylep kalırlar, geptimin git başladı, kamaşa sözden gep aytıp, mına mınday dep aytıp, alman ben de bekalıp, alma kelep dep başlap, ortadan utsan bölümün, kutubimi tek çoğu, ayarlanıp veremin, diyengide bakmam ben, karkırıklı salganı, vay külümün az kabızlan, kanday gepti başladım, ayarlanıp veremden, üç öbüzgö ten aytın, akbustuk baylan başına, ayalın yok kaşında, birinci özün alsakçı, andan keyin görölü, aytkanına dönölü, jakıp baydın malından, astığa salıp aydaylı, güzölü tüm gözündü, kayıptı dep tavalı, kayındatıp kız alıp, bir kızı kabatalı, soğuttun kızı bakıllay, soğuturagan bakıray, karpa gelgen katınlar, kıyınsıgan karadır, kız talı ve tuğanda, halabı çağıp bakanda, doğumluğun görgözüp, tavsın jatı bakanda, yırgırılıp giderken, kalakıganı kayıptan, kalkımanın kız kızın, özünü alıp bedelle, delin de bay köllün, unlatma sanay köllün, önde bey durup kallele, ayağım var dep medirsem, senerge oğuşuz bedale, boyok sürgün de kemmel, kadının var dep medirsem, kayın yüzüp tanılmay, ayrı doyunlar vermey, yurtuk baylar dokundan, adana tuvat vermey, boyok sürgün de kemmel, bunca evin gece kıldım, aslı boru durur, kalpa gelen katınlar, nikilleşip toyuşkun, katınday baba turbayı, uğurdur özü bulardan, ardımda ular bir valla, ardata bakıyorsun olmay, gemdik bolu turbayı, bunu bilip almam ben, başına kadar başlarsan, hangisine bütünü, gemdik kadar başlarsan, demosan bir vay ölüm, tarağınızı tuluyup, ungatlardan bulmayıp, adına bilip alıptır, atasının iyinde, tüzele girip baraptır, ömün görüp çocuğunlar, bana minne bozdu der, atası gözü salıptır, uğruna kadar kalıptır, ata gelip başlam, başak verip kız almak, atadan kalkan salınken, büyülüdüm kız izler, babadan kalkan da gel, gemdik bolmayımın, tartığa gelgen katında, men dürümü koymayımın, demosan
назар тозоқты бір баланың айынан жаратқан беріп тілеген аланы жоқ болғанна біргенлікке құдайым іздемекке қосына еміншікті жолында атқышуды жанында барар десіп белгісіз күндігі күн батыс себеп талар суран жылап кебай деп кімнің қандай қызы бар жотасуған еле деп ботосуғандай неме деп немесін ойбай бабырап басын қойбай шуырап оймағыз қымтамай қызды көріп келердан астындасын таппасып атайлаға жыл басып арылбасын білердан өңілін ұстайған қабағына қадаған безбешін болып батып тұр келмешінің үйінен алдағы жабасып тұр шоқ суар сілейдей бұл суар тірекей астын айдап жамаған бірге жұқыл барып тұр аваланы киіп алдыдан үріп түптіп алдыдан үйдің есіңмен деді күн жүзінде жолдызбай қадай бедесің деді алда келген бізде де жоқ іздеген жолы жүрген күніміз құдай қонақ болуымыз алдаңызда ол біздерде бір күн түсініп кетеміз деген кезде баяғы түйгілерде бейіліп адам отағарыйда үйді көзі жүгіріп жатып жерін белендеп асын алып байлауға қырға байлауға соғыл жатыңыз сұмында деп құраққа да қылышып шағыртымен жақынбай қалаттыр сума бұтын қадалбай сума көзін да шалмай ал ұйқыға салып тұр араны өзін да тұр екі ұмытап алып тұр сәлбеге барып ойғанып оң жағына толғанып түшіне деп бұрылып бұл еміне болды деп жоғырый алмай бұрылып арқада ұшып бір бүркіт айланы ұшып алып тұр ұлының туырына қылған оң туырға сұлы болдайлап барып падып алып тұра көрген іші құт болды баласы манас батыр осы басына да тәжік түсті Дүниет балауыз мұның айтқанына барыңыздар көп отыресіздер бір топ тақшанып қалғанын көріп атасыздар мұрда айтқанда мұны көтеріп кетмейінше тоқтаушы емес азыр уже тақшалып байыларалық аренаға шығып тоқтай тұрған жерін өзі біліп өзі контролдап қалған кезде ене ушул балалыстағы мына өркінде өсіп келе жатқан бұйырса келешекте шу Келдібек тұлпар манасчы Келдібек сыйлығының иесі бола тұрған біртіндет манасчыларыбыздың бири деп айтсақ болады. Анда Имамидин иним келіп баалуу белекти ушул жигитке дагы тапшырып койсом. Барды эле канга урабыз да канга тартабыз. Кыргызбыз. Манас уккан сайын илхам ачылат экен. Бир өзүнчө бир ааламга келет экенсиң. Бул эми Темирбек ай сиздин балаңыз биздин бала. Биздин бала улуттун баласы. Кыргыз элинин баласы. Мен муну айтайын дегеним, мына дүйнөдө көрүп атасыздар. Социалдык тармактардан көрүп атасыздар. Дүйнөдө жаштар чыгып атат. Жаш уулдар, жаш балдар баягы цифраларды узун кылып жаттап, же болбосо бири-бириге кошуп, кемитип, көптөгөн дүйнөнү таң калтырганга аракет кылып атат да. Бирок өткөндө кыргыз улутуга таандык деп манасчылардан мен бир жерден окуп калдым. Сааттап вакытка чекит коюлбастан элестеги нерсени төкмөлүккө кылган бир улут бар деп азыркы дүйнө таң калып отурат. Мен муну менен айтмакчымын. Биз кыргыз дүйнөнү таң калтырган акчабыз, купюрабыз жок. Дүйнөнү таң калтырган технологиябыз жок. Бирок дүйнөнү таң калтырчу тарыхыбыз менен маданиятыбыз бар. Ошого сиз жакшы туура айттыңыз, Темирбек ай. Буюрса келечекте алтын медалдын. Жана да биз айтпадымбы, Манас дастан эпосунун өзүнчө бир ааламы, өзүнчө бир илхамы болгондой, биз жанагы медалыбызды жакшы сиздерге таңазалай албай калып турбуз. Бул медал алтындан жасалган. Алтындын ортосунда баягы көрсөтүп айтсам жакшы болмок. Бриллиант менен жасалган.
Бул Дастан агай, Дастан атабыз Исламович көп нерсеге таң калбаган адам, көп нерсеге таңыркабаган адам, көп нерсе кубулуна толбогон адам. Бирок ушул медалга эмнегедир өзүнүн оозунан угуп, мен дагы сүйүүнү менен айтып кетем. Бали деди. Бул мындай буйруса Ленин убагында да болгон жок. Буйруса Кыргыздын биринчи алтын бриллиант аралашкан алтын деп өзүнүн сынынан өткөрүп отуруп ушул медалды жасаттык. Ошого бунун мааниси, бунун мазмуну жылдан жылга өсөт, жылдан жылга көтөрүлөт деген үмүттө биздин балабыз, биздин келечегибиз. Буйруса урпактан урпакка улоолор, улагандар. Мен жана да айттым. Улуттун бактыга, Кыргыздын тарыхтуулугунун бактына биздин манасчылар бар болсун. Калганды улоо, ошолорго көмөк көрсөтүү бул биздин милдет. Буйруса бул милдетти жоопкерчиликти сезүү менен өткөрүүгө, ташууга, көтөрүүгө бар күчүбүздү аракет кылабыз. Рахмат.